Mizo ZIrlai khosak harsa te tanpuina tura MZP-in MZP Students Aid Fund anduan chu Chief Minister Lalduhoma'n tlangzarh mipuite chu midang tanpui thei din huna andingani chuan uilova pechin turin asom nizan Zonuam Woodland Hills rooftop MZP Students Aid Fund tlangzarh na inkhoma hian Chief Minister chuan MZP-in ZIrlai no pang abikin thingtlang le hmun kil khor zo ka tanpui ngai te tanpuina tur Students Aid Fund an ngai tua chuak chulom ati thu soya ZIrlai Pawl an angaya ZIrlai te tana malak na an neih chu ain me a tanpui ngai te anin tanpui ton hian khotlang le ramnuam an siama ringtu ani na zona an ti tur ani bok ti soin bidang te tanpui theidin huna andingani chuan uilova pechen turin mipui asomani Lalduhoma'n chuan MZP Students Aid Fund kaltlang hian ZIrlai harsa zong tanpui vaccine ani don lova amomo tu diktakin an don theinan in kai shwaina fel taksiam ani le pek chua ani tur chu tha ati thu soya tu na harsa taka le kha zirmek te chu chel taka be fat tura cha in re theina le harsatna te chu an mani chersiam tu mi puitling le man tlang ni tura din chuak tu ani fo ti sha taksa le ril ru chel pu turin acha ani MZP President Dr. Silarem ruata po in ZIrlai jinga MZP pisa-a tanpuina di lanom nual thina chungmi te chu lo tanpui ve thin ma se an sum nein atlin lo avangin an petam thei thin lova zawzo ka Mizo ZIrlai ten an mamawhte nga an tanpui theina Students Aid Fund hiduan ani ti soya Students Aid Fund chu amamo apiang ta na ban phak turani a sum lo lu chu MZP ta nilovin mamawhte ta na sem chuak tu mai an ni dona he fund hi chitni a thlona chomdona pek le apung omlova poisa puk thei na tura ruwa manni in Students Aid Fund Management Committee in dilna lute an ngai tua thin don ti soin Mizo ZIrlai zirna ina inziak lu zong huam dona thingtlang lama ZIrlai le pian phunga harsatna nei te ngai poimo ani don ti soi MZP Vice President pusang hing thanga kai shwai inkhoma hian Supply Minister pubilal chhunzawm point thu soya sumtuak run pui ne nga ni in cheng loi ni sin khasanga le zanghi somthung panga mu ani